Dobar dan. Danas ću vam pričati o modifikaciji Dajanove pete kocke, a to je zančij od 55 mm. Ova verzija koja je pravljena za ljude sa manjim rukama, pošto dosta speedcubera nema mnogo godina i ima male ruke. Kocka se već iz kutije okreće na prepoznatljivom zančij nivou i ima corner cut od malo više od 45 stepeni, što nisam vidio ni na jednoj drugoj kocki. Unutrašnji mehanizam je potpuno isti kao i kod originalne nešto veće verzije. Ćoškovi su napravljeni sa udubljenjima na sve tri strane, u koja uležu ispupčenja ili šine na ivicama i torpeda, koja vam preporučujem da ne vadite jer ćete njihovim vađenjem izgubiti na kvalitetu okretanja i kocka će vam se raspadati u toku brzog slaganja. Ako imate manje ruke, kao što ih imam ja, vremena će vam biti poboljšana za 2 do 3 sekunde. Kocku možete nabaviti na speedcube.rs i ovo je kocka koju sigurno treba da imate. Koristit ću je sigurno na takmičenjima jer sam popravio svoje vreme. To je to od mene za danas. Doviđenja!